Tukirekana na riboti ino nwarira ende na seneti yethiretwo ikina mbere kwegitigiria ukaranthi na kumenya reke yathinire ciethiretwo ikina mbere kaunti ya Meru na kumenya tuiria governor wa kaunti ino ya Meru nwaria nwe Muriongi wakagethiretwo ikina mbere kwigwa kiumagira na kwariria mantu mama na arankuruki yethiretwo yakiuria seneti gutigira ati itironokia governor uyu gucoka kaunti ya Meru. Mwandiki wetu Wandetwa Mwirigi wa Charity nwe wina riboti Kimarieto ulimbeto wa Muriongi okaga na mukario no thimenti Ode gamba rikoni riki ya gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ririkiti gukinya njarene cia mbunge Senate na abetikanĩria ati baga aithira bari na gikaro kiamwe kenda kurigita ndakari kaunti neu no betete na mbere na gutariria kurega kung'anirwo kwao kumania na Gutongeria Bwa Kawira. Muriongi nde mukari wa kaga na ari na bwa kuga kambuge wundi Muriongi okainda arokere assembly thaijire na mantu ya ndenere klipu ya ndonere independent kumenya ukweli na urongo ura buri indonere klipu cha makiri ndene egembe indonere klipu ya rongo bodyguard ya Kawira na arabari na chonko indonere klipu iria ngava na kana kembonda iria vyoloka chetoro raisi yanto ndene Meru town na gituma kiyo kulingwa ne assembly ichiombere kuondolewa mara moja na this time mtekura ina bikibiki chithi kana ina ndaka yuchetere kambere ya Meru witoigirwa mantu amainge muno na ndaigwa mantu yandigaria muno Kawira ndene county government yandika antu uria kwenda janje wa kuandika kana ya mndene wawe there is protocol kwina njira uria mwandiko thikara andika wa andika public service ne andikana assembly igaikirwa ndene venting na andike akindigaritie mamojo ajukiria county government ya gintu kiawe akatheyora renda kambuge mwari uju njogwekirithia endete kwithwa wewe nkou ute mtu akomba kugatanira na Gutongeria bangi na inkuona ikyo gutumite reason imwe kinya assembly emanonwe Kiriba mwe bama gavana ba Ekuru nthiguruni ya Kenya baria bakwigikanua bagitetera gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Muriongi ari na bo kiribo kurigituma kuringwa muno ni Ekuru bangi bakiwe mwe Ekuru bakarikie bo iguru kambuge interest ciao chiendene county je ndene manda mjeraza waka na kuleta manda hospitali na undi ngomba kubera nkethira Meru TV komba bakanyiria they should keep off Meru affairs they should keep off Meru affairs. Hii ni affair wa Meru itutu yeshida chetu na itutu yurao tukumia mwarinu wetu na itukuona thinera twete. Na kiri mbunge ya seneti honde batigiriro ariarwa matukwairi na baringe kura ya kumenya riki ya gavana wa Meru. Muriongi alinerombari kambuge matoya kwendelea ndene Meru ndene impeachment ndi mukuru wa nothiment iji kanchokerie senator anabeto nkabo inyinge muno onto bena masirai ya county je kuringanora ikwendelea irombale kwa seneti woni ndi ugatiri Meru ni nene nkurukia Kawira Mwangaza Meru nchokerie kairi Meru ni nene nkurukia Kawira Mwangaza batwe itonete mavitango jaria avitangia zone assembly na chonde twajekira tik imantu ya ukweli kato kurigana muno na uni ndarigarira muno wakiri ro kamati kuma Nairobi na tokaigwa re milioni 14 with use salary Kawira kana imbecha chetu cha wananchi because we are taxpayers inkuromba kinya thirikari kinya matuja ya kendeleaga uchunguzi boburi kuthithwa ndene county government untu kwina utumishi mbaya kwina utumishi buthuku muno bwa mbecha ndene county ji. Nkiripotera Meru TV Deako Adietoa Mwirigi.